Pa malo atu I le nei awa uri usi mea lau whaafonga I Tala Fou mai Ausetalia. O le whainga whaunga le malo ua whaalaulua mai le basa nei e whaatatau I le whai au tūsparau o le awawe iuna maua ma taunga o fia foi o sauno I ele te utupe Tim Chalmers e whaamanino. O le teimi nei o lo te tongi le tangata e anga waa mo le tūsparau Ausetalia le 2.5 mo le tarasanga whaavave e maua e le tūsparau te tono le rua aso whaapisinisi. Peita I le whainga fo o whaeroa mai e na malo, a mtatu I le Samoa mua o Iunai, le ama whaeroa na maua e tangata Ausetalia o lato tūsparau pe a tarasanga iai I te tono le 5 aso whaapisinisi, e na o le se lau e te tongi pe whaatari fo I le ono vai aso le temi whaatari masani. Tangata Ausetalia lo mautongi fale po le rent, mana o mese fisosoani, o le amaua ina se fisosoani lalo le fuafuanga le malo, o whaeroa mai lalo o le tala whaata o le tupe, po le paketi o whaeroa I le basa nei. O lo wa yei le fuafuanga le malo e tuina le tasi te simareiva piriona, e whaapopo I le fisosoani lea le Commonwealth Rent Assistance I le 10%. I lalo le whainga o lato umalo o mawale benefiti malo o maututongi la o atu I le 2.5 e mawai le lua vai aso. Wa ta ua le 7 News e toi titi se lau fitu sa furu wafe le risi o tangata o lo I le risi whaatatari mo fale whalawa I tele public housing ma le se lau lua sa furu rua afe o lo ua leini mea na no whai. E tele vaenga o atu I eile whaasoa le mano I lana tala whaatau le tupe e au fiai fo I mase vaenga tupe tasi le piriona o whaangana moni no whuanga e au mawaiti na matamaiti e anga I ese mai mani mafutanga e sawa I nai I a inga. O lo tua ia nei se aweta avale o le upa I le whaia winga mātanga pai wha malosi se pasese ta maitai I lana ta avale I le tu isi fo sini le amatanga o le masina nei. O li poti ma le 7 News wa ta wai le turanga pa peore ri aweta avale fast food waru tau sanga sa whainga ruenga I Ashfield le efeta waina na ia wha o mai le tuma ta I sai tono lana ta avale po le aforo fitu le tau la so sa 5 o mei. E li maso no whaiai so e suenga le nei mata upu ma pu e nai roa le li le mai se fale I Birong pu e ne aspirated ta ruai. Mo lia le whai a inga whai wha malosi pe ona wha maria mai e leo leo ni sa walese. O le stona ina tene ina tura I le wha msinonga I Parramatta ma lo tau fia leo leo e toi tura I le wha msinonga I le aso se fulu o Iunai e leo ta ua se wha mtaranga mai le upa e tusa o le nei mata upu. O whaabave atu le whare mai se tangata wari ipotia fōringa na tau mo whai se isi tangata pōni tangata pōi. E whasioti I se no whuanga I lata I se train station I le tui mātua me le pone le pōna pō. Le 9 News wa tā wai o le whaalablave le neina tupuane I se paka I Cleve Road I Pascoe Vale e lata I le train station ai le taina le sputasi ana pō. Tani tonu leo leo le na afia na ospa ia sa upenga maai ai leo iloa tangata na ospa ia o ia. E tinga ina manuanga o le na afia ma lo ili wharamai au whaawa waiso e suenga leo leo. E le iei seisi ua pueina ina nei whaalame lave. O so se ainga I Ausetalia le ama wale wha mama avenga I le piri o le eletise le ua fola mai le a whapa u esa I le tolu se lau I lalo le pakete le malo le cost of living package pe o nao fia mai lalo le tala whatau o le tupe le federale. Whaeloa pisinisi la ite le a benefiti fo I ma le Energy Bill Relief Fund o le a whapa u esa fo I le tolu se lau 2.5 mai le piri o le eletise. E amata maua e a inga lea wha mama venga mo le letise sa unua ile te utupe Tim Chalmers o le wha aola o mō rio a inga ma pisinisi ma tau tau fiofi e fo ile inflation. E se mai le fuafuanga wha pesa whai le tausanga taruai sa ia inga ile maua o lea wha mama venga pe tai o le tausanga nei o le a maua e a inga uma. Nono winga siria ma le 10 miliona a inga o le a maua lea piso swani. Tala muli o li putia le toi ave eso le ofo le Roosters sa tui natu le rita alo David Fifita. Na li putia le basta wai le Origin Star wa saini Fifita le kalapu lea mo le whatau sanga a mata tau sanga fau lua whenua 5 pe ita ila tau na le lawa tu ina mai eise whamtaranga me le Roosters e leo toi avanua lea ofo na tui natu le rita alo. Pa mauria le Titans o le atu mo pia Fifita le rato kalapu se ia ulia le whae ungo le lua whenua spuruono. Wa li putia ai ma le whamtaranga Fifita le 9 News o ia ua whaiana na whae unga tue nofo ina na au Titan. Wa ta ua le ripoti sa pia ngai le rita alo ma ofo mai kalapu e peo Penrith. Alo ia i fo i le isi awa noa le Coast le lua whenua 5 ta ua e tasi le miliona lona tau au whai. Tala ia le radio Samoa wa fo i lau whaafonga mai I ripoti fo i mai Ausetalia i le nei mai aso se iau. Ia fo i le teimi whapene ia tai au soifua.